Tuğanlar assalamu alaikum. Kırgız at. Kara at eken Zamrekeden çıkıp atat. Bul jeri Noken. Ayıldın atı qanday ele? Eski ması. Leylin jol. Atqa bağ verip koyuңuzдар, tuğanдар. Formaсын qaragılar. Zamir aka, at zerigip kalıptır ha? Soğuk kaldı, günde basar, dayar. Soğuk dayar eken. Januar. Soğuganda at oynap kalıp desile mına. Tuğanдар. Kuday buyursa dağı bir cumadan keyin şu Noken'de ulak bulat. Altısında oldu. Gelip çabuk görüp akçasına salatken de atka. At uverin ne be? Garanti. Bu kança yaşta Zamir aka? Bu 6 asıy. 6 asıy. 10 yaş bu. 6 asıy bolganda 10 yaş. 10 yaş emas. 9 yaş eken. 4 asıy olganda жаңа asıy olur, 4 yaş bolganda. 4 yılda жаңа asıy. 10 yaş bolot da. 10 yaş bolot. Ana kıskası 10 yaş eken anda. Ulağı tamay. Garantiya возвратı mende aldık. Aldınız mı? O alıngan at. İçinde paydası olsa satarız dep. Alıngan at. İş uşul. İş uşul, cumuş. O. İşe şu. Şu öz yüzden ülkelerden aldık mesela. Ana. Bili öyle жүрген at. O böyle biliyle жүрген at. Ana, tuğanda. Atqa day sınına күчтүүлүгүн карагыла. Şu bir dual koşunan bulak bir et altısı. Yeşil toy altısı bulak. Ошондо сынап алса болот. Oşunda gelip çağıp verip alıp geçse olur. Canavar ey. Zamir aka bu kolgo qanday at? Kolgo жақсы, çoğurak adam qaragan жақсы da. Жанагы жаш балдар эптей албайт дегендей. Жаш балдар эптей албайт. Çoğurak adam qaragan жақсы. Bir жерде турса жаш бала келip сусын берip, çöğün berip koyup ketken bola öğretem. Karmak tokup mingeni. Жаш çoğurak adam жақсы. Жануар. Уже бар жоғын көріп қойған ат екен, а? Көрген. Айғырда жүрген. Айғыры бар. Айғыры бар. Улағы жоқ. Улағы жоқ. Денсаулығы чо? Денсаулығына жоқ. Бұты қолы таза? Таза бар да о. Байып жері жоқ. Айығы şu boy кішінелігі. Бойы қанша шығады? Білмеймін, 1.50 шықса керек. 1.50 шығады. Өлчеп қол көрбедім. Еңелеп чаға тұрған адамның аты да тез қимылдаған адамның аты да. Таза. Қырғыз жылқы мына Қарабайыр деген мына ушуларга түшөт негизи. Кичинекей, катуу, чыдамкай, күчтүү, чарчабас. Кайтпас. Жөн өзүм мына азыр улуу балды берийган. Мына аттын кабагы тугандар. Мойну. Көпүрөгү. Буттары. Бардығы таза. Таза? Мына үстүндө мурун тебеленген жери болгон экен. Мана улак да тебеленген. Ишик жанагындай негизи травмасы байкалбайт. Жебич сонун бу? Жебич кенде саман салсаңам жей берет. Ана.
Bası qancha bo'ladi Zamir aka buni? Bası 250 ming so'm. 250 ming. O'ta yaxshi ba. Tug'anda dayarat. Bu yilgi sezonda va chavib cho'ng uloqlarga ikkinchiga ham tusha turgan ot ekan. Albatta ular yuragidan zavist etadi. Negizi atlarni ko'rib ele жүрөбүз. Keyingi atlar boy kichinekeyli bo'ladi, biroq har qanday cho'ng jiyinlarda jana yegiliklerdi bag'indirib жүрөт. Gamas, samas, zadniy, padniy hech tekesi yo'q. O'zi gidraldi, o'zi o'ta yumshoq. O'ta erkin. Telefon nomerini aytingiz Zamir aka. Telefon 77 bilan Aha. 62 42 42. Şu nomerga baylanışıp dağıda malumatını alıveresingler. At Nokende turadi. Bir jumada en kuda kalasa ulaqta gezigip, minip görüp, salıp görüp İkisi olup kaldı. Akçasını sanayveresingler. 250 ming kemi var tuganda. Ulağı üyürüm joop qaytpayt eken, sınakat eken. Nokende turadi. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu.